Ngasi 23rd July 23rd July ne Indian Airforce ki ni amna chawpa matang abni baramdi Indian Airforce ki site tegi Pakistan amati India ka thangdaba border maru da Rajasthan asida yam chawpa trilama exercise ama Airforce ki chatari masida Mirage Sukhoi amati Rafale haiba fighter jet sing se India ki use tori aduga masi war exercise ni tung da kari kino khang de adubu India ki ultimate practice to mathau tai da siam chawba wafam mo oina hojik India ki media sing dati maru oina masining sing nari mention tori aduga matam purakta Air Force sing si training tori pani exercise tori pani adubu masi ki siam special ni Pakistan amati India ki border da Rajasthan da pangthok pani masida India ki maru oirapa main point maru oirapa focus oirapa aduga war ama taruk matamda hanana mangjo na chakadaba adugumba fighter jet sing adugi exercise yauri masida point to be noted origina kan hai matamda 7th May 2025 tani tana India amati Pakistan ki mrakha chathagi war ato madugi operation to operation sindur ko ki loikri sisware oi to na hamatu kutung to bin na hoju pa lenari pani aduga India ki amso ki aduga Pakistan ki aso ki hapse mai amda openly khangdara bani Donald Trump da fawda masa ki twitter hara ko India ki fighter jet kai ki asom ki kai ki ama matau ki sa hasi ki loss pros and cons piraki adubu hojik yam kana haina isa hojik ka operation ma Rajasthan ta pangthu ise masi asigi main objective kari no sikana so officially pongdok to bin haibu ngamte masi operation sindu to continue to bagira natraga just exercise amara amadu su Pakistan border da aduna Pakistan ki manu ase hojik panic ni aduga Indian Air Force ki masi ki intention ase masi kari no khangte masina operation sindu to continue to ki ge haidibra madu tamgam te aduga country banak te exercise ka to ba se masi meaningful oi khrabani ko masi ki opam se am kana nainari matang ni aduna masi mention to sangi madudi Indian Air Force Rajasthan ta Pakistan ki border ta army exercise military exercise yam akan tawri fasta fighter jet kari ken helicopter ham masi use tawri masi ki matung da kari tar ko ti news sing la ko dum khang bai da Russia mudi Ukraine ki marakta point amani tak mention taw Ukraine manung da wara se yam kana chathar gai se makoi president Vladimir Zelensky ki mathakta public yam khoisau dare atuna thousand and thousand lakhs and lakhs public thorak placard ama matawraga masi Russia ko war taw nei haiduna na te du pen da bani koi ki public sing president asig mathak ta Zelensky mathak ta tuna haujik mangon da pir allegation je marat ase nang corruption tawi public ki khandi corruption tawi leibak asida aduna param warga mark ase maki down to maki press stegi lauthok haipra election pro top president prime minister pa mi hai ko korau yauri hai di aduna hoji Zelensky ki sit ase kari obu khangti amorom do wara se am kali ai di ngasi kharki adugi matung da Zaporizhia deni pro kai ba fam sida ngangi hari mai ki mai drone kya dang Russia ki side ki tharaki aduga Ukraine su tawbudi tawi Ukraine su Moscow manak benak yona Moscow yo salak lam ko capital Russia ki asuk link khaba Moscow ka singa si de ko tarak panate masida su makoi ki drone sing attack tori so Ukraine su am padana attack tori aduga Russia na madugi reply attack homok torok pasidi hack ta phibam kai sida Zelensky ki mathakta public asau na pasina maram ka hoji ka Ukraine se ko ki kari haini chari janang na raba kari amata aitraba adu ka public thing ase future pa da ki karam to khang ngam traba du type ki country mo hen kre do Donald Trump ta maka 50 days ki time amaka law kre ma 50 days no no next likely ni masi ki cherak asida amaka west na pangsilaga USA yauna amaka Russia da kari ko attack to khaba tare attack to ki mata ga kari oini haibse akibani hoji oinari se aduna maram warga Pibam siam lure Middle East su pibam luba som da Russia ki pibam luba Ukraine ki pibam luba aduna masi purma se tai shin na gi mi di u ude modern times na masi kali gi juk wara mare mi hat gi beru le select traba mi ama kari gi hat pa mi tu khanglak traba madu gi time o select le sini aduna hoji se am wa ba matam oira som da India di Pakistan ki marakta amuka tension asa ing pona te ko manung da achak pudi le indri poni hande ki war da man adu to ki man ada to ki ba iduna so masi pura makascara kisda ko public ko ni hingga sa arai po wapom tinatre masi ko wapom kya lairi aduna Russia di Ukraine ko wara siam na sati po wara da taki ba yai haibse hojik chu hairi uchuk chu to nari masi ki charak sida amukka worldwide mayam junction dara ka boom law ki doribra madu ko wapom to mani hairi se aduga hojik amaka
Israelna hairi mauti Iran da koi war declare ni haituna karamba matam da attack to kini khang ponte Israel ki makoi ki minister am sa haikrabani mauti makoi am fajan preparation ni aduna Iran ki matak da koi na han attack to ho pa yai attack to bam tho yai tuna hojik aduna wow mai khu om le Iran am Israel ki manak mai khu om le aduna masi amuk khena pokhai bu ki chance am da leiri masi singa se development sing khara lak potuni thamjeri se ten tak na hayang amuk phajana pijarak